Ebi. One monitor semno. Assembly and so say, my Ghana, I am not MPP, young buying politicians star, a share above for the friend of bribery, corruption. Bribery, I say, Udisika, and Achedi bi, Emma Ubi and the Peku, be said, the Bay or Mube be a mouth. As I didn't a beer and Kawan fat, Sa Chedian and Isikana more. And Kayam farm because the decline, if you wouldn't the empire so to be. Yeah. And I say, need qualification, and I say, one can be. Then so Usika and as I check the money, Panis and I drain a more demand. Corruption a proye. Oh, now, young man, and pay Pinana, yet they are not any account. Oh, politicians, they be a bear prayer who you bet 200 money their account. But you are mind be or on what ban of bribery, corruption at the account. And one just say any time I so, but open one some koye. Na ye chiwa ye mfa ho nchew eno na masa aban aman no omne ye nsonsono ye kese eda ye ntem enti sa asemi de wo kan say no honorable Kwabena Donko a emre bi atwam na no ye power minister no sanso ye MP for Pro East I wo Bono East constituency Bono East region Pro East constituency yeah say na be kaya un say afi 2013 to 2016 na Ghana dum so ye kan yasem no agin sem afi na aban ennim kwan obefa so obeden obeso ano dum so awo since somewhere 1997 but it do 2013 to 2015 mu hono na afi ani ayedin because na nipa ye use electricity titru enwuma ahoden ana ye wo a electricity ni betumi edi abagan na ya ye use ni ya hoden ni do so chen electricity na kasa ahoden okay tinafi aban yetumi dum light be 12 hours na so 6 hours per on the me pantina enuma bebre ma nipa kotena afie ne de ekeka ho enumu na Ghana aban yes no eseso omode nhihye bi gu akwan mu a animanimo ya na ebetumi asoso electricity na no na titru enuma ho enkoche omna nipa omo ye enuma ne yanka se bi nkotena afie no so eho so bo ne de bebo aban ti aban ne sign ne ana so omode nhihye bi e friend emergency power agreement emergency ne say ehye so hye osu ya na ese yetumi enya eniema na efidie ne ade be betumi electricity ne bi abeka de ye wo ho no ho dada this emergency power agreement no ena emu ba ko a na essence parliament ekona parliament ye committee on energy and mines ehwehwem na company bi e friend AXA energy Uritim SAS a omo wateki ena na pesa contract no say omo de emergency power plant bi be ba e betumi aboa ama yela yenka ne yensam no akonkan no sa adwumaku no na Ghana ni baby a ye frɛ no owura asante kwaku beeko a wadi mfie aduonum mienu 52 years oye Ghana ni no sanso ya America ni de frɛ no dual citizen no nti ya wo no Ghana memu ha nanso emre kɔ na nim nyina no osanso kɔgye citizenship a obeya America ni na efi 2014 to 2016 na nyame ye na dom na bank bi a omo America from Goldman Sachs omo investment bank ye banks and people no omo do omo sika rura nyuma ne nkofo edwumadie mu na omo so anya so emfaso on dem e patch nti no na executive director investment bank session Goldman Sachs American bank but omo branches they said the all banks be omo branches to no omo branch na London na no executive director investment bank session honom no enti sa Goldman Sachs na ye Turkish company no mo na ebepe contract say mo akwanya no mo ntumi fa emergency power plant emra de friend AXA energy no sa edwumakuo no omo bank ene sa Goldman Sachs no nti na Goldman Sachs no mom na omo de omo sika on dem say nyuma bebre no omo koye ndwuma contracts and pay omo koje bosian ne ade nti omo bankers na ya pay omo di sa bosian ne mo enti Goldman Sachs na omo dwumadie so omo di sika $190 million and be hye sa dwumadie nim ewo AXA fo no edin mu na AXA fo no so omo nya omo tumi di edi sa dwuma no ba ansa no omo di
$190 million in the bishop. Now, so Ghana buying their friend a letter of credit. Letter of credit and ne do equal to 75 million. Letter of credit basically say me ton adie. One a water adie no. Na mama letter say sa adie na me ton. Se me ntumi anton ama wana se me ntumi anton ni nyina ama wa. Me bank ebetua sika e wo sa letter of credit na so no dia ma. Ti me ton adie na e bia 100 million. But me no agreement na say me pay 50 million as letter of credit say me ntumi an deliver eniema na 100 million ni nyina na me bank ebetua 50 million the amount. Ti bank na so ma Ghana buying a letter of credit a 75 million. Because say axa for nya adwuma na so ma ntumi anya omo betua say ska no but omo tumi ye dia omo ho eson. Enti eye owura Asante Kwaku Berko ano wo bank no. One axa for no mpanimfo according to a Department of Justice, US for say, ono fa trimupo say our connections for Ghana how obetumi use so aboama omo ne de sa contract na be mo. Okay. Na obetumi ayesa na ese say omo boa no e ma ne sika odi be sa sika no bi be mema Ghana be mu mpanimfo parliament members any consultancy companies so say contract bi na ya na e nimdifo a omo na ye ko omo ko ginimde ne akwankyere ti sa nimdifo ne akwankyere na from consultants companies no. Okay. I say obetumi aboa ama omo sika a sa sika ne be ma omo be hu aksafo no mo body contract na mo omo. Oh, okay. Enti efi April 2015 and on ne aksafo ne shares ankomodidie na se wa abra na ne bank na oye adwuma na omo mom na aksafo no eyo omo bankers no omo nim ho hwe odini dibia position a wo ho no e de influence sa aksa contract no tina aban titu parliament omo na say omo gitum ansa na aban ayesa yi no parliament committee a na omo hwe sa ayi ne so no na yi ne be ka wo say dum so no be ye ayi no na emre bi atwam near Ministry of Energy. And I feel 2012, yes, the Ministry of Energy and Petroleum. And 2014, Doom Sonu Beye Deno, or Mampeni John Mahama, the part one, the first one. No. Nipa Baku worship petroleum and energy sono. Ayana a Juman air door summer, and I'm say Doom Sono say a bit to me, I see a no kind of whom here intino. Or say different ministry, a friend, the Ministry of Power say, Dr. Kwabena Donko, I know a pro is member of parliament at time, and share some ministry so. Now, and I'm saying, no one or has will be to me na pine, none of who behind hand or not, a bay and tema man on you to me as solve doom so into your Bekaya. Sabrin Dr. Kwabena Donko compare the human shares, and also a Ghana phone in Abo. So by the end of 2016, so when to me at the end of 2015 rather. So when to me solve when see dum so anokwaya or the new media beto yeah December 2015 no to me solve no person obeko o man penny so na o share Ghana for bo ti eventually or resign ebekaya na before by resign mu na say sa owura Dr. Kwabena Asante Kwaku Berko okay Kwaku Berko onim pennyfo aksa form pennyfo ni din komo no say minister na den a se parliament gitum ni ade a obedde ne nsa be hyaase se be ya yempe $1 million bi from minister no $1 million dollars and na we minister no to nchen a eye committee omo so parliament omo na a pension sa agreement ni mu a so omo ka se yemfa mamu a obi antumi nka ho hwe ye friend mines and energy committee no omo so yempe sika $46,000 bi from omo but Osha US court ruling omo nka mines and energy committee do omo kan say members of parliament but aye na enya parliament fo nyina na say sika no ko omo okay aye mines and energy committee no sa abran na ni po omo sa committee no so omo ye 18 nipa edu woche na omo asabi ye ni omo agigi din wo mema na bi owura bi e friend Adam Mutawal Kilu ono na sisi aye Ghana water okay yeah no and now owura bi e friend Cletus Aboka ye nyina ke bi atwam no majority leader osa ya apa is regional minister me bi atwam kwa be ye minister ne ade nyina e wa abem and now owura bi e friend no Kwabena Tahir Hammond KT Hammond ye nyina KT Hammond omo ni mpanifo a omo na Isaac Esiama honorable Isaac Esiama sa abren na Nado Danko Akufo-Addo abreso ko be ye minister of sports to omo sa committee so I say bi be ka so magigi din na media but no omo nyina no omo dodo 18
and now almost $46,000 no. And the court says, Uncle for according to court no. A brand take car say, young for mom, yet the mom and nobody to me as a son, my Jimmy, dear mamma. We are no, almost say, almost answer tia a year $5,000. Any man who say answer the contract this year, and I ye almost from technical advices, almost here, our plants near a day, but who are doing to almost call techie. As a techie no more corner. Who can you now? They ask for the fire. No more do take you more question. Fidian say be am Fidiano. It's a say. A bit me a year Jumano. Okay. Omo ko do on your some almost bribe 5 obia 5,000. Obia $5,000. Apart from say ask and then the form of flight in hotel bills in now. Yes, some almost $5,000. AB. Let's break this down. Enti ask for no. Ehwesa enkrofo ya omo koteki omo he omo expenses nyina de omo koye nyina se aksafo ni tia san enkrofo we nyina ehoka because omo koteki akohwe enfidia sa time no Ghana very good se san fidie no na se the 370 megawatts of power Edeba. Okay. Tie ba be hwese mfidie no de di kan na ho ode nte sen. Ebetumi aye adwuma no. Ya tena ache. Mfie dodo sen na ebetumi adi. Ebetumi de 370 megawatts of installed capacity na ba na se ebetumi. Ti omo na ekwa akohwe san ayemu mpensem na omo ba advice parliament. Mines and Energy Committee. To omo kono omo hwe na ebetumi ombaka so ye kwae no de nkofo ne kan kwa ye hu so omo fidie no kwa ho ode che do omo enti nyina ne se aksafo bo nkofo no ho ka so omo nko e de omo call take you okay e omo call e ko si say fidie ne ade no omo fi ho no e na aksafo ne de $5,000 share envelope enti no America for and no ye bribe now ni America for about the bribery and corruption I had here omo pa titro omo njuma omo kwa aman foforo so ekodi juma that's right 1977 and omo share mre bi e frɛ no Foreign Corrupt Practices Act Foreign Corrupt Practices Act ne ye mre bi omo ahye say America ni bia ana America juma bia e wo America se wo kɔ aman foforo bi m se wo kɔ akodi juma ana wo kɔ pe contract ne de ekeka ho a omo gidis America for eba ni nimdie mu ene akadie mu a omo na omo wo ani mu chen oma bia okay enti asese unimdie ne nyansa ne akadie a wo no eno na aman na wo kɔ so kodi djuma na ehwe okay adwuma die ne ma wo okay eni se wo kɔ ma sika na akyedie bia se eno no eye na ase dabi ta wo yesa na America for hu a die di kan se adwuma ne ye bo ka bia wan hwe a adwuma ne ye begu na ne sa ena nipaku a omo so ena na omo so akoko yes a dream na bribery no okay okay tie no bi na America for no hwemu say first of all even though AXA no omo nye American company omo ye Turkish company okay but Goldman Sachs na omo na omo do omo sika ewura AXA and omo so AXA asene okay with 190 million no anko betumi e de aye say adwuma no Goldman Sachs na America for adwuma okay yes American company and omo so no omo interest e wo AXA in because omo the 190 ni chema Goldman Sachs na AXA company na ankasa no omo ye ka omo oni ana adwuma AXA ne omo dia won say company bia your shareholders omo chefa e wo company Goldman Sachs in shares e wo AXA company ni 16%. 16%. Enti stank omo kra no say sika na omo di ram no dwumadie ni nyina kon kan a omo commission omo benya e wo saa dwumadie no na $16 million. Commission say omo tumi bua aye e di sika ram ma AXA fo ni nya saa contract no sika e de be mo as commission no e $16 million. Tie no na America so no de omo ye ne say ye wonumako bi as American company bi nya contract for mindful fraud make a Foreign Corrupt Practices Act I don't know ekutia dream wo koye wa mindful fraud so enti unyanya contract na America for tena se ehwe se yesi Goldman Sachs etumi aso AXA ase mo makonya power agreement bi o Ghana yanko hwehwem ni enhwe de enti e ma ye ma omo okay e de na si ntia mu no omo hu se na brantie Asante Kwaku Berko one
AXA mpanimfo ne Ghana mpanimfo bi exchange their friend emails. Okay. Na sa emails no hwehwem no say emails ni nyina na nya complete. Na America so ne amai na say bi o makọ anim no say wo ye obi a wo di bia pani bi wo adwuma mu a. Eyemra say udwumadie nyina ho nkomo a wo di beye email no wo di official email na ebisa nkomo no because enya wo personally. No mo say na branch here Kwaku Asante Berko. Ni emails ni bi o ho no you so no an okay na unim America so no afa mo bowura ne private assurance no mo say from June April 2015 and no na dey sa trim pon ko to AXA for no etrim say sa dwuma bi se mo benya gise Ghana wo say dey asan Ghana ka o gise mi ko hu ni pa o gise mi ko hu ni pa we papa we o ko hu ni o ko hu ni ko hu na hwe picture no mo say sa sika mebubo din na no yempe 1 million fan koma Dr. Kwabena Donko be no yem wan boni din also Ministry of Power yeah push time frame na ye dey ono na ye minister and also nche say Dr. Kwabena Donko edi for asem because make asem chiro e ba no bribery ni ade sometimes obi mpotumi di obi din koji sika so na sika na enko nipa na enko no e sure and no tin America for no court na ka no omo court ni very careful wan fa Ghana for ni din antutu dwa yen na ye hwa e be hu say dey be kai committee on energy and mines yen mo ma no mo satan me bi antuda but America for the court indictment the man for mu di antuda the mo kan say members of parliament because America for no omo the name so when so nya say omo be hu Ghana for mo yes ade no okay omo de omo botani so when say yenim say ye nipa a ya America ni Asante Berko I know say adwuma Goldman and Sachs a omo ya American company no ono edit intiman was ade nto ono na ono na say okay so in this case what is the Yoko saying Yoko kadai because me hu say communicate bia judgment na omo say omo ne Attorney General's office Ghana and a special prosecutor's office and a FBI omo ni enyumaku a tebio omo che nimde and then the omonim fa ade we ho title contract na be e say the American contract ni di kan call Parliament November 2014 Parliament rectify na omo gitu mu July 2015 but before mo be dia tum July 2015 April and Kwaku Asante Berko no de ko to omo trimu say Samuma miska na me decide sika ko hu san ko fo we am edin ni a ebetumi asort yo mo kra ebetumi asort yo from April no this adwene to omo team na ye wo America phone hu email say chere say sika na ebi be din ne nsa ye wo invoices ne ade e chere say wo tuatua biama nkofo bi no na chere say July na ye de contract ma AXA na America phone nso se mo mu say sika na okotuatua ye no ene ma ye de ma AXA phone Patron de me pa. Matthias here pa. It's not just say no. Goldman and Sachs no mu omo sika ehim no. Omo djuma ni oye Ghana ni san ya America ni ebu. And that's what this omo Foreign Corrupt Practices Act no. Obuso. Etwitwi fom. Obuso. Say the medi kan Foreign Corrupt Practices Act ye mra bi America fo ahye say. Ibi sa America company bi a wo kọ aman foforo so akodi djuma die no. Udi sika anasa achedie bi koma nipa omo tumi wo say djuma die no. Say be ya ebe influence mo di dwumadi na ma na unim sisia na eba na amanfo nyina ka se enye se Ghana aban eso de na esi form because America for na tumi ayo mo afamu de a convict owura Asante Kwaku Berko na unim ono ne conviction sisia no America de mostly say convict on se Ghana ha na mpepi read judgments adana e be convict on sa adana na the sentence na da enfie de be ma ono betu we ya convict no but eda foforo na yedi nimfia the friend sentencing but to kan America mrenna sa boni we no o kan Foreign Corrupt Practices Act na one dem kra no anase wadem akwani no obetumi face up to 30 years in prison eye owura Asante Kwaku Berko no obetumi adem akosi emfie aduasa 30 years mu a tie no na Ghana for say esesa aban because they bia no ye kasa say ye kutia proye ye kutia bribery ni de keka wo mamu ha nanso niemu no ya na ye hu saa okon no eso mfa so bia ade achi na ye tese nipa eje bribe ade achi na ye tese amanfo ye corrupt practices nanso ye de ano kan na say I dey yato agu so ya even Ameri America one of the emergency plans agreement I sign you. Okay. MPP
NPP wo opposition omo di Ameri board John Mahama three so say Ameri contract no prices no were inflated ne de keka ho omo ba ba mu omo tu nipa eti a committee na Owura Philip Addison okay Mampani Akufo-Addo ne lawyer dada ekọ Ameri fo no okoye nhwem omo ba omo so omo ehu bibia eti saa ti we ne de Ghana for say nipa na yabobo omo di even though yen fo omo di ankasa ntu dwa ba de omo di bie no omo wo saa bre na tutu dwa no ye betumi akohwehwe mahu omo se de America no power minister no Dr. Kwamna Donko energy and mines committee ye ni ma na omo ho eno nche so omo ayebone but de omo kan se se iyoko OSP ni de keka ho ehwehwe saa nkofo ni mu se ampa saa sika na America for na hu se Kwabna friend Kwaku Asante Berko ese otuatua na eye no krase sika na bedu saa nkofo no ho ana na se bedu omo ho a ese se ye twe omo so aso okay ye be ya saa ban mu nipa bi ti baabi na ono so yes sir so beje bribe and sign or the contract am obi a watwe no ho wadwe hu ye na watwe no ho afi